Siyabonga bakithi asihanjelwe nje umfundisi osontayo kodwa hayi uzelwe ngalembewu entsha kwaba ke nenhlukano izwe asuka kulo nezwe asekulo manje lokuhamba noNkulunkulu lokuphilela uNkulunkulu ngenhliziyo ephelele. Siyabonga. Ngiyafisa ukuthi ke singene sixoxe lolu daba ngoba madoda esikhathini esiphila kuso ziningi izinto esizibukayo ikakhulukazi kuleli office lokuprofetha. Uyabona izinto esezikhona eziningi nemigilingwane eminye eminingi esuke ke isikhona kodwa ke siyafisa ukuthi ke siqonde ukuthi kuyini nangokwezwi likaNkulunkulu. Uma ngabe siqala nje esediscussa ake sikubuke ukuthi ke kuyini ukuprofetha. Uma sikhuluma ngokuprofetha sisuke sikhuluma ngento enjani ngoba kuningi sesikubona esiphila kuko. Sifuna ukubona ukuthi ke masi checka sibuka ngokwe prescription yezwe sibuka nosekwenzeka manje ngabe we are within the cause and scope of izwi likaNkulunkulu na. Praise the Lord. Uma sikhuluma ngokuprofetha mlaleli ekhaya nomzalwane sisuke sikhuluma uNkulunkulu ekhuluma kubantu. Kusuke uNkulunkulu ekhuluma kubantu esebenzisa loyo asuka amisile kulelo office lelo leprofeti njengoba sikhuluma ngoprofeti. Ngicela ukukunqanda kancane mfundisi ukuthi ngiyayithanda le part yokuqeda kisho. Amen. Kusuke ngena umuntu usuke ezikhulumela nje kubantu kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe ekhuluma kubantu kodwa esebenzisa umuntu. Yes. Hayi kezwa uNkulunkulu okhulumayo kodwa esebenzisa umuntu. Ngamanye amagama umuntu onjalo ngimfanisa nespeaker. Njoba sizwakala emakhasi sizwakala eBKN. Yes. Futhi umsindo uyadlula but okukhulu kakhulu akusizi iBhika okukhulu kakhulu iloko kusilethele ukuproduce umsindo noma ukuletha umsindo. Therefore iBhika zona umsebenzi wazo ukudlulisa lomsindo usuka la usuka khona. So ngizama ucacise ukuthi umuntu oprofetha noma umprofeti umuntu okhulumela uNkulunkulu noma uNkulunkulu okhuluma kubantu ngomuntu asebenzisa umuntu. So akusiyo ukuthi mhlawumbe ingqondo yomuntu noma into ethandwa umuntu kodwa uNkulunkulu nje usuke ekhuluma kubantu kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ngeke amane ehle ezulwini seqhu sakhe azokhuluma ngoba kubiza ukuthi uNkulunkulu asebenzise ke umuntu ukuze aye kubantu. Ngakho lo Paul mayiveza athi umlamleli umuntu uKristu uJesu, meaning kudinga ukuthi uNkulunkulu asebenzise umuntu ukuze azuze akhulume nomuntu ngoba mhlambe abantu ngeke bakwazi ukumunderstanda noma akekho mhlambe ungaba nesigaba noma akekho ngamuzwa uma engasuka yena uNkulunkulu ezulwini. Ngicabanga ukuthi khona inature engakwazi ukubamba uNkulunkulu noma ukuzwa uNkulunkulu ngoba even iBhayibheli ngisho izulu alikwazi ukumenela uNkulunkulu. So amagama ke ayikho indawo la uNkulunkulu singathi khona la angafika nele khona. So kwaba kudingeka ukuthi ke kube nomuntu uNkulunkulu azongena kuye akhulume ngaye. Futhi uNkulunkulu usuke phakathi kulowo muntu. Ye lo muntu loke ubecome umlomo kaNkulunkulu abe indlebe kaNkulunkulu. Kube uNkulunkulu nje okhulumayo. Uma ngabe sikhuluma a real prophet of God, sikhuluma ukuthi uNkulunkulu okhuluma kubantu. Akhulume ayale asole enze lokho akhulume lokho afuna ukukhuluma. So ukuprofeta kusho ukukhulumela uNkulunkulu. No kuyezwakala ngendlela ecacile. Mhlambe ke singafisa futhi ukwazi ukuthi ke ngabe ke uma umuntu efisa mhlambe ukuba ke nesipho esithile sokuthi akhulume noma angathi mefisa ake ngithi nje kusuke sekunjani uma umuntu esefinyelele kuleli zinga lokuthi ezithole esekhuleka noma esethanaza ngelanguage engaqondakali ngokwelanguage yabantu kodwa ke esekhuleka ngenye indlela ethi ayihluke kusuke sekwenze njani. Ngizoqala la mlaleli uma ufuna incwadi kaJoel chapter 2 verse 28 uthi uNkulunkulu lapho ngoprofeti uJoel uthi kuyokuthi ekupheleni mina Jehova ngahlisa umoya wami phezulu kwenyama yonke. Uthi amadodana enu namadodakazi enu ayoprofeta. Jesu uma ngabe sezohamba ukhuluma amagama uthi lezi ibonakaliso zizobalandela abakholwa egameni lami. Uthi bayoshumayela ngezilimi ezintsha baphilisa abantu ubala izinto eziningi. Ake siqale la sithi kancane la kuprofetheni. Uma ngabe umuntu uyaprofeta ngithe kusuke kuNkulunkulu ekhuluma kubantu ekhuluma intando yakhe kubantu. So kusuke uNkulunkulu
ayikhuluma kubantu ngenhloso yokwakha, ngenhloso yokusiza umuntu. So uNkulunkulu ezulwini ukhuluma nje kubantu. Akusingo ukuthi mhlambe uNkulunkulu ufuna akusingo ngathini uNkulunkulu number 1, uNkulunkulu uyazi isidingani. uNkulunkulu uyazi futhi ukuthi yini engasisiza. So kudingeka ukuthi uNkulunkulu akhulume, kodwa akhulume ngomuntu asuka ammisile. So number 1, lo muntu lokho kusuka umuntu osindisiwe. Umuntu ozele kabusha okhonza uJesu noma okhonza uNkulunkulu. Okwesibili, lo muntu lokho ubhabhatisiwe ngamandla kaMoya oNgcwele. Kusho amagama yena lo muntu unomoya oyingcwele. So uhlanganile nomoya oyingcwele. Therefore umoya oyingcwele mayifika ufika nani? Ufika nezipho kumuntu. Lezi sikhuluma ngase imbini namhlanje ziwu9 kahle kahle bazokhuluma ngeimbini namhlanje. So lezi sikhuluma ngazo uprofeta nokukhuluma ngezilimi. So la iprofeteni ke umoya oyingcwele ke aprofete ebandleni ngomuntu lo asuke ammisile. Aprofete ebandleni akhuluma uNkulunkulu ngoba kahle inhloso yokuhlangana kwabazalwane ukuzokuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje. uNkulunkulu uthini kubantu. So lo mzalwane noma lo muntu lokho usuke azokhuluma kuphi? Ebandleni. Kodwa ngamagama kusuke kuNkulunkulu ezokhuluma ebandleni, but esebenzisa lo muntu lokho ngamagama umsebenzisa lo muntu ngoba naku vele umiswe uye. So usuke eprofeta ekhuluma ngezinto ezizokwenzeka noma akhuluma into ezenzakala manje nezinto ezizokwenzeka futhi esikhathini esizayo. So usuke eprofeta ke lo muntu ukhulumela bani? uNkulunkulu emkhulumela kubantu. Besingena la ikhulumeni ngezilimi, isipho sika Moya oNgcwele. Lithi iBhayibheli lami ke uJesu la uthi ke nizokwamukeliswa amandla uma umoya oyingcwele sefikile kini. Nizokwamukeliswa amandla uma umoya oyingcwele. Ngamagama makufika umoya oyingcwele kithi samukeliswa yini? Amandla. Senza lokhu ebesingeke sikwenze ngokwemvelo yethu. Futhi wena umuntu akakwazi ukukhuluma ngezilimi engasindiswanga. Number 2, akwazi ukukhuluma ngezilimi engabhabhatiswanga ngamandla kaMoya oyingcwele. Ngoba laba kufanele kubonakala ngoba isipho sika Moya oyingcwele. So akusiyo into yenyama nengqondo bazalwane njengoba kwenzeka manje. Abanye bayikhuluma but lezi zinto ezithiwa zenzakalanga kubo. Number 1, akumunye akasindiswanga. Wazi kahle ukuthi impilo yakhe noJesu into nje engekho abazani noJesu. Okwesibili, akabhabhatiswanga amandla kaMoya oyingcwele. So akwenzeki ngiyibone ngikhuluma ngezilimi ngibe ngazi kahle ukuthi akaze ngibe ne-encounter nomoya oyingcwele. Akube ukuthi mina ngiyazana ngibhabhatisiwe ngamandla kaMoya oyingcwele. Therefore umoya oyingcwele bese angishiya ke angishiye ne-language yasezulwini whereby ngikhuluma imfihlakalo ngikhuluma ngikumoya, and whereby umuntu eceleni kwami cannot understand me, but mina noNkulunkulu siyezwana. So amagama ayisiye emvelo le, akusilanguage le mhlawumbe ifunde esikoleni. Asiyifunde esikoleni but isipho sika Moya oyingcwele. So angeke kwenzeke nangebhadi ukuthi usise ukhuluma ngezilimi ube wazi kahle ukuthi awukaze uthole ubhabhatiswa ngamandla kaMoya oyingcwele. Ngifuna ukuthi noma uthiwa kwenzekile lophutha wayibona sekukhuluma ngezilimi but awukaze awukhumbuli awukhumbuli ubhabhatiswa ngamandla kaMoya oyingcwele. Ngifuna ukuthi namhlanje ake uqale phansi ukulungisa leyo ndawo ngoba uwenza imistake ukuthi wena should you are copying from another people, ukopisha kwabanye. Ngoba iBhayibheli lami uma sefikile umoya oyingcwele nizokwamkeliswa amandla. Mama oyingcwele fika kithi siyamukela bazalwane. Akafiki nje umoya oyingcwele empty-handed, siyamukela njengebandla, siyamukela njengabazalwane. So ukuthi ke mase fika umoya oyingcwele nizobhabhatiswa ngamandla. So aphinda athi ke iBhayibheli lami afuna ukuthi ezenzo, iBhayibheli lami ke babehleli ngosuku lePentecost. iBhayibheli kwehla umoya oyingcwele wehlela kubo. iBhayibheli lami kwabonakala kubo izilimi kungathi umlilo ohlela phezukwabo. iBhayibheli kwabonakala. Uma kuthiwa kubonakala alisho ukuthi kwezwakala, but kwabonakala amagama kungathi kwaba literal, kwaba into ephathekayo, kwaba into etangible. No, lento le kwathi kwehla umlilo phezukwabo. Kungathi iBhayibheli babehleli
bebendawonye bethandaza belindele vele lesipho lesikamoya ingcwele ukule khulume ngaso ngesikhathi ehamba uJesu. Ithi iBhayibheli ambehleli kanjalo ngokungazelele kwabonakala kubo izilimi kungathi ezomlilo zahlala kubo. Kuthe kusenjalo iBhayibheli umoya ingcwele wasuyabapha abazokusho ngamagama akusinto yenyama le awuzenzeni ngoba uthanda bazalwane awuyiplani awuyibhali phansi awufundiswa. Ngiyazi ngiyangivakashela amabandla ngoba amabandla uyafundiswa yebo ukuthi ilimi ikhulunywa kanje seyibhalwe phansi ukuthi wakhulunywa kanje. No lezo akusile kaNkulunkulu umoya ingcwele lezo ngoba ezabantu lezo ziyaplana ziyaprogramwa but leza moya ingcwele ingakho iBhayibheli lithi nokhuluma ngezilimi ezintsha ngamagama ngoba into kaNkulunkulu is new every day. Into kaNkulunkulu iyintsha njalo. So iBhayibheli ke liveza ukuthi kwabonakala kubo izilimi ezintsha kungathi ezomlilo zahlala kubo. And labantu laba bengamaJuda babehlela lapha kuthiwa zahlala emakhanda noma wahlala umlilo phezu kwabo kungathi lo waqala ufuna ukukhuluma ukuthi khona umlilo ngibona ngesikhathi esho leyo nto kuvele kukhulumeka ilanguage ngoba umoya ingcwele was in control. Kwangase sibo bona babengekho engqondweni zabo kodwa umoya ingcwele was in control ngoba lithi iBhayibheli kwaze wasukuma omunye wathi hey nidakiwe yini why kwenzakalani ngoba asizwa into enikhuluma. Kwasukuma uPetro wathi lalela abadakiwe laba bantu. Wathi abadakiwe laba bantu ngoba kuleli hora leli uthi kodwa lokho wakhulunywa ngomprofeti uJoel athi ngeyikhathi zokugcina mina Jehova ngothula umoya wami phezu konyama yonke ngamagama kugcwaliseka isiprofeto esakhulunywa uJoel. Ngifuna ukusho namhlanje egameni kaJesu ukuthi uma ngabe sikhuluma ngezilimi kuyisipho sikamoya oyingcwele. Yes Akusiyingqondo yomuntu. Yeah. Akusinto efundiswayo. Akuyelwe college. Akuyele college futhi noma thu ufundile awuya noma thu uya ngesikoleni but once ubhadiswa ngamandla kamoya ingcwele uzozokasa ukukhuluma ngezilimi ngoba akusinto yenyama nengqondo le into kamoya isipho sikamoya ingcwele esehlela labo bantu abareda abalungele awonhliziyo zabo zilungele uNkulunkulu uthi akayigcwalisi. So ngamanye amagama ngithi mina isipho sikamoya ingcwele ngabe ukuprofeta ngabe ukukhuluma ngezilimi sitholakala kumoya ingcwele. Umuntu makabhabhadiswe ngamandla kamoya ingcwele esesindisiwe umuntu bese abhabhadiswa ngamandla kamoya ingcwele. iBhayibheli uma ufuna incwadi yeZeno chapter 19 lithi iBhayibheli yami uPaul udlula kwenye indawo kuthiwa kuseEfesi ufica abazalwane bayathandaza bayakhonza babekhonza abazalwane kungathi babuka uPaul uyayizwa lento yomthalazo wabo ukuthi no usebabuza umbuzo wonke namamukela yini umoya ingcwele mhlani ikholwayo. Yes kungathi uPaul ukhathaza ukukhonza kwalabantu bayakhonza but kunalento abangenayo kulo muntu ongekho phakathi kwabo ngoba umoya ingcwele unomlilo ongumlilo bazalwane. So kungathi bayakhonza but umlilo awukho. Uthi namamukela umoya ingcwele mhlani ikholwayo bathi asizwanga lutho ngoba kumele sizwe bazalwane. Iyezwakala lento mayikhona uthi ke bathi asizwanga lutho. Ithi iBhayibheli wayesebeka izandla baqale bagcosa umoya ingcwele bakhuluma ngelimi baprofeti. Ayi iyezwakala inamandla ngendlela ecacile. Mhlambe ke angazi noma ungakwazi ukusicacisela ngomehluko ngedifference between ukukhuleka ngazo izilimi kanye ke nokuprofeti kuhlangana phi kuphi la kuhlangana khona ngoba kukhona incwadi la umpostoli Paul athi khona kuyena kuba kuhle kakhulu ukuthi uma umuntu ekhuleka ngezilimi zikwazi ukuthi ziprofethe noma ke zitolikwe ukuthi ke ezisho ukuthini futhi ke zinhle kakhulu lezi ezisiza ibandla. Ake usihlubele mfundisi kulolu daba. Okay ule khona amazwi asho Paul. Yes uthi mayiqala ekhuluma uthi jongani uthando. Yes nizondelele iziphiwo zikamoya. I think chapter 14 lo incwadi eKorinte bokuqala. Yes uthi jongani uthando futhi nizondelele ngamagama nifunisise iziphiwo zikamoya ikakhulu
ukube ni prophet ukuba kakhulu bani ngoba mkhulu prophethayo kunokhuluma ngelimi ngiyazi kabazalwane bayi misinterpreter lento abanye sibazi bayivala ilimi esontweni yiko ngithi asicacile ngoba abayi understand le show Paul uPaul wayengavali ilimi la but wayezama kubagquzela abazalwane ukuthi ungathi mawuthole lento bese uyabambela lapha khona okukhulu kunalokho ungathi mawukhuluma ngelimi besibone sewubambe konke uzathi ngiyamthanda nawo Paul uzathi angisho ukuthi ngibambe konke ungathi mawusewuzwisa ukumoya ingcwele noma ukumoya ingcwele esekuzwisile ukukhuluma ngelimi bese uyitshengisa ubambe zonke imfihlakalo zikaNkuluNkulu uthi uPaul la uzama ukuveza umqondo ukuthi noma sewukhuluma ngelimi but kukhona okukhulu nelimi uthi ukuprofeta why akuveza izifu kuyinto enkulu kunokunye it's because ukukhuluma ngelimi lithi iBhayibheli ukuzakha wena you edify yourself uzakha wena okwakho lokho but akumsizo omunye umzalwane uthi ke kodwa oprofethayo wakha ibandla ngoba iphiwo zikamoya umsebenzi wazo ukwakha the body of Christ ukwakha ibandla likaKristu so uma ukhuluma ngelimi uzakha wena uziyagcizela ukuthi ngikhulumani ngazo futhi ngiyafisa ukuthi nikhulume ngazo uthi kodwa wena okhuluma ngelimi khulekela ukuthi ukwazi ukuyiprofeta noma ukwazi ukuyihumusha ukuze ukuthi ugcine kwakhe inibandla ngoba nazi ilimi sehlukene khona lezi ezami webhayi ngikhuluma noNkulunkulu bese bakhona lezo prophet webhayi sengiprofeta lapho ledeka umuntu ozo interpret as interpreter ezami ngoba imina engikhuluma noNkulunkulu ngikhuluma imfihlakalo noNkulunkulu indaba yami leyo noNkulunkulu ifuna mina noNkulunkulu bese bakhona lezi webhayi ngikhuluma ngazo but ngise levelini ngikuyi dimension yokuprofeta lapho ke sekudingeka umuntu ozohumusha ukuthi uJehova uthini so ngamagama ukukhuluma ngelimi bazalwane isipho leso sikamoya oyingcwele akusiyo into angathini angibe kanje akusiyo ifashion yebandla ukukhuluma ngelimi noma ngaba ukhulumanga ngazo akusho ukuthi awuye ezulwini so akuyona ifashion yebandla ukuthi ibandla kumele lokho likhulume ngelimi abanye baze bakhophe yebo into engayigcizelela ukuthi abantu mabebhabhadiswe ngamandla kamoya oyingcwele therefore umoya oyingcwele ke uza nesipho kuwe ngoba isipho sokukhuluma ngelimi akunike sona why akunika sona ukuthi ukhule spiritually ukhule kwekamoya ukwazi ukunderstand noma ukwazi ukufunda ukuxoxa noNkulunkulu ngoba nezilimi nazo isikhathi ukhuluma ngazo ilisweni uyakhula wena number 2 uthukula unjalo ukwazi ngisho namademoni fisigaba la khona akakhona ukuunderstand ukuthi uthini iyakho Paul iBhayibheli laMPaul noma ngikhuluma ngelimi zabantu noma ngikhuluma ngezingelosi ngamagama kukhona webhayi ngisakhuluma nje kube khona wesekhuluma lezi ezingelosi webhayi sengikhuluma very language ngoba ilimi language asekhaya ilanguage yakamoya ekufuneka ukuthi ibandla lonke ngokomthetho wezwi kumele lonke libhabhadiswe ngamandla kamoya oyingcwele kusuka komdala kuze kufike komncane ngoba uJoel ngothula umoya wami phezu kwenyama yonke akasho ngoba usonto sikole lo ngekugcwaliswa ngamandla kamoya oyingcwele kodwa sabadala no uthi phezu kwenyama yonke usiatha amadodana enu namadodakazi enu ayoprofeta inamandla ngendlela ecacile siyabonga kakhulu njengamanje ke sothi nje hulu kuqo engomeni sithatha ikhefu bese ke siyabuya siphothule ingxoxo yethu esinayo osukwini lanamhlanje kumnandi kusahle nayo macingwane kusisigayigayi sakhe sinamandla somsakazo sinazo sihambeli sethu baba umfundisi uJele siyajabula kakhulu ukuthi ke sikuzwe ukuthi ke ukhona unathi siyabusiseka ngendlela zonke sasho ke nje sithi umzima nokweswela busaguqa ngamadolo abusekho